opet jedna jako lagana tema, a to je pitanje kreiranja Captive portala, internog Captive portala sa autentifikacijom. Znači, rekli smo da na Aruba Instant klasteru je moguće kreirati internu bazu korisnika. To i listi je moguće pristupiti na dva načina. Jedno je s administrativnim nalogom kroz ovaj menu security i user of internal server, gde možete dodavati, brisati i menjati parametre gostiju, ili na drugi način tako što kreirate poseban nalog za guest management kojim se ulogujete na istu adresi. Znači, mi smo kreirali nalog koji se zove guest, to je guest manager, koji ima mogućnost samo kreiranja korisničkih naloga i njihovog dodavanja na instant cluster. Znači, toliko vezano za kreiranje samih usera, a sad vidimo kako bi kreirali mrežu koja ima autentifikaciju protiv internog Captive portala. Znači, napravit ćemo da je tipa guest, napravit ćemo da ima defaultno adresiranje iz pula virtualnog kontrolera, defaultni VLAN i izabrat ćemo da je tip splash stranice interni sa internom autentifikacijom. Ovde u polju autentifikacijni server možemo izabrati lokalnu bazu na samom virtualnom kontroleru ili definisati neki eksterni server koji je već konfigurisan, recimo neki Active Directory, ili definisati novi autentifikacijni server. Samom splash stranicu takođe moguće nešto sitno customizovati u smislu boje banora, pozdravnih poruka, uslova korišćenja, stranice za redirekciju, kao što smo to imali prilike da vidimo kod tipa koji se zove internal acknowledged, i možemo isto tako na isti način ograničiti pristupnim pravilima, privilegije pristupa. Kad smo mrežu kreirali, ona bi trebala se pojavi ovde u spisku i ajde da testiramo kako to izgleda. Znači, kada se spajam na novo kreiranu mrežu, trebalo bi da izađe splash stranica, evo je, i tu se mogu ulogovati malo pre kreiranim usernameom passwordom. Primetite da nema upozorenja o neispravnom sertifikatu, jer smo u prethodnoj epizodi kreirali i digitalno potpisali sertifikat sa komoda sertifikacionog dela.